kubwa sana ndugu yangu. Janyuol mane kod nyithindo mong'ol ogolo ywak gi mondo gerne nyithindo go skul e kuonde chung'od buche mapacho kam. Ka gichiwo ranyisi kod gwenge ma Tharaka Nithi nitiere skul achiel kende mar nyithindo mani kod pek e winjo wach kod moko man gi ng'ol mopogore opogore. Jonyuol makono wacho ni chuno mondo gimany ne nyithindo skunde e kaunti ma Libamba, gino mamiyo moko kuom girem tero nyithindo e skul kaluwore kod pek mar ngima. Gikwayo mondo piny owacho kony nyithindo mong'ol kaka ikonyo moko go maonge ng'ol mar mondo miyo konygi ogernegi skunde machiegni kod jopiny. Aende apitishe kuhusu walemavu. Tukumbukwe sana. Tujengewe hata kama ni zile primary ziko karibu. Tuwekewe darasa hapo. Ndio watoto wetu tuwe tunasukuma karibu. Hawa watoto disabled, hakuna siku moja ama mwezi mmoja walikonsindwa wapewe mbasari. Watoto hawa disability masure yao ukipeleka mtoto shule hii ya disability ni gharama kubwa sana na fee yao ni kubwa sana, na kule tunapeleka tunalipiwa karo nyingi sana kuliko hawa wengine. Sasa naomba ombi langu wakonsindwe wapewe mbasari, kwa sababu hawa watoto wako na gharama sana. Kwa hiyo tunaomba msaada hiyo wa special unit ikiwa karibu hapa. Hii watoto ambao wako nyumbani hapa hawawezi kukaa nyumbani vile, sababu wakisoma watakuwa na skills ambayo pengine wakisoma hiyo skills ambayo wamesomeshwa itawasaidia siku zao za baadaye. MCA Mora County